Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Marco Canapoluan, kastala ti biag. Dear Manong Nemi, maragsakan ak kuma tapangaduwen na waduwad ti apit ko iti dayta nga panagkagapas Manong Nemi. Nabuntun ti adu nga sinako nga irik, napenpen iti kamarin, at dapay nakapenpen iti sango na. Kaya't nangasawen Manong Nemi saan ngumanay. Ngayon di umay aggatangin Manong Nemi, di kita aggat-gatang iti irik, makadismaya. Iti sarut-sudak kadakwada Manong Nemi no maano ti per kilo. Nagkwenta ak Manong. Narigat ko mabur tinagpunak. Inut-utang ko pa yung magharod. Kat numalaw ko kami daytoy. Manulat maganan siya. Kat ni, agbasbasa Manong Nemi di college, daytoy inaudi nga anak mi, ti anak ti asawak. Anak mi, inaudi nga anak mi, ti asawak nga ni Insa. When? Ti inaudi nga anak mi, Manong Nemi. Kasi daytoy ni Los. Lima iti anak mi, Manong Nemi, kaya't mi kamat ida nga pagadalen ni sunalayang tao. Tsaka mo. Tadari kiti nag-anak nga kalikagom dalaunay nga pagadalen di kiti anak da iti kolehyo nga madamat di kiti anak nga kaslasada nga interesado. So nga kadakupan ka di kiti lima nga anak ko, Manong Nemi, anak mi, iti asawak, di kiti upat nga inauna. Nagpatingga na lang ti third year, college, tunukuan, makiasawa dan, ti inauna, Manong Nemi, at ti abroad, ininto ta tricycle driver, ti asawa na. Limaman ti apo ko mi, ken kuha na. Imbaga ta nag-abroad, si anak mi. Ket, dito lang adadamag mi Manong Nemi, nga di tricycle driver, nga manugang mi, ket adakanumat babae na. Ay, bihag ko kunak arod. Ti may kadua nga anak mi, Manong Nemi, sabat man nga naggraduar, iti kolehyo, ngem, adabasit sang kabasit nga business na. E din to di asawa na Manong Nemi, empleyado ti munisipyo, ngem basit mit lang ti sweldo na. Upat, dagiti apo ko mi keng kuwanan. Siyamen, di may katlo, Manong Nemi, construction worker, dati na may pasunag ti panagbasa. E din to tagla ko dito sa tiyandaan ti manugang mi. Talumet ti apo ko mi kadakwada. Digad manon, tuset ti apo ko. E din to tati manangen ni Los, Manong Nemi, duwamat ti apo ko mi, sales lady, standby di asawa na. Sus, adari kiti kundaway, nga amin di kito yung anak ko, Manong Nemi, kat umayda makibingay, Manong Nemi, no kasta nga dumteng ti apit.
Ngami di ito nga gundaway manon nemi. Ure ka sa no ti managparparintumang da. Awan ti meted ko kadakwan. Tanumalakok amin di kiti irik nga nakasagana nga ilako. Malaksid ka na kiti nakasagana nga paboyek. Ipabayok. Tapos nilikas na kit adag talin na ed nga magas. Nga isaag ni Insa. Wano ni Los nga anak. Basit lang. Makabahay nagtututang kon. Anong tumanin ti pagpaunak ni sumaruno nga. Anong naimi inyut udik. Saan ko palang ilako ko na. Barbaring into no bigat, puno sa nga bigat, into no umay nga lawas, umay nga bulan, pagka nangininginan tun ko na. Ngayon madadamad nga bumababa, manong nemi ti presyo ti irik. Di kahit na sawan, at adan nga nalugi ako. Gapoy ti daytoy manong nemi jak napupuutan. Yung matang ti Jean. Saak iminom at daki ti likod ti balay. Yung may niinsa nga sawak man. Na Marco. Kaano manin nga masunutan ti uminom iti ara. Kakaisuna nga. Ay, kakaisuna nga. Nalakom amin na dikit tinaskin nga ilakom nga ere. Marumbay ko nga maragsakan katanak agam kati kwarta. Minsan, di mo amot mapaspasamak, di mo amot mapaspasamak. Logia, hana? At ang inururay mo ba't ngamin? Nga ngumato, imbas nga ngumato, ti presyo, bumababa, no kumala di damo pa ilahaan, ti panangilakom. Di ka dada kumabasit sa maganan siyam. Tiyan mo, akit ngumato. Ngayon, bumababa. Kaya po kunaklano ni pantilan ti bumaba. Ano ko na? Kunaklano pantilan ti bumaba. Yung pati presyo. Napiya ko mamot no ti bumaba kat presyo ti katangin tayo. Saan nga presyo nga paglako tayo. Kas tala ti biyag, lakay. Amamang kapay dito lupo. Manatapukutan. Susapo. Sa 15 ti apukuta. Di ka pinaruam ay. May sanda ito ikadwata. Nga pakpakanin ta. Ken papaadalin ta. Barbarik ti burdek nga nilos. Isulang ti kakaisuna nga makapaggraduar iti kolehyo. Kabaylan tamat ka di paggraduaran amin kumaida. Ngimisuda matisan nga saan nga nag-interesado. Nakiasawa dapat nga di na oras. Ay, susapo. Hawan ti makuna nga napintas ti biyag digiti at asawa rin nga nagda. Umay tapay lang met ko tumawat. Di bagas, unan yaman dita nga mabalintang saan nga katangan. Di kunada nga roden nga. Aging nga si bibiyag digiti naganak. Di pulos mapukaw. Di obligasyon da ka digiti anak. Imbes ko mga digiti anak, kitagsumapak kiti imbag ni pa digiti naganak. Kada ko nga ngip saan. Mangnamnama da aging ka nga si bibiyag ti inakin ti amada. Tapos tala ti biyag kung kunak nangaroon. Kalalalay, sarding mo tuminom. At ikat ibusum data kat mabartek ka. Di nakanawan insa. At ko lang malipatan di kasto niya. Malipatan to into no mabartek ka. Into makaturog ka, into makaring ka. Malagip mo tumanayin. So, on sa Serbina. Umakan. To, mangan tayo. Nakaidasarin ni Los kanak ta. Umaikan. Napilit nagmadlahing ti asawak manunemi nga simbango kadakwada. Ngem ko na, ituloy kong tumadlang da inuman ti pangted ko. No, malpas kam nga mangan. Madlaw manunemi ni Los nga anak ko anagitayang. Pati ni Los manunemi ket patpatib ka rin na ti pakinakim ko. Tatang,
na pila nga addaang ti awan. Kasta la tibiyad. Di ba? Dakay malatag kung ano ka nga tibiyag kat sugal. No naatiw kayo ta, kaya maminsan na baka mangabak kayo. Luti agtultuloy nga malas na tao. Kaya po diyak pa'y nakapatang na terapintas nga presyo. Kaya po, kakaasi di kita adada nga nakakaasi. Awan pulos pa nang isakit di kita adada ti gobyerno. Di kita manalo na kaskada kami. Kaskada tayo. Kaya po, no apay kasda ti mapaspasama. Nakalaklak ti presyo ti produkto di kita manalon. Idinto tada kangingina di kita mausar. Abono, insektisidyo, kenda dumapay. Sino nagbagbag nang? Kita aramid iti kasapulan na kiti manalo. Una nga madamat no kasubsidi nga ipait ti gobyerno lakay. No kasta nga madidigra nga manumit lang. Subsidi. Mapandakit karakutan pa ya. Kayat na pa gidi nga adda dumteng nga kalamidad. Tapno di kasta kita kapilitan da nga mangirwar kada kita pang calamity fund nga magpagada. Tapno adda pangalaan dati korakutan da. Si kamit lakay. Apay amin nga dati gobyerno kat korakot. Lakamit. Kita mo lang di mapaspasamak. Nagpintas pala kalsada ng anat araminan da. Mapandaman yung buto-butoan. Tapno ligas na balbaliwan da nga simentuan. Tapno adda lang pangusaran da di pundo. Tano saan da nga usaran di pundo. May subli. Sayang ko na da. Tano adda proyekto ti gobyerno, adda met pagkurakutan da. Nalala, kasta lang ti biyag tatang. Ipas na yun ti mangan. Awang pagdanagan nyo, tanapas na yung kagbasa. Kaore no, saan tayo nga, hang lapit na ti apit, adumadlat talaga ti pamuspusan, tapno pumataod kay ti kwarta, no, agkasapulan at ti kwarta, ti panagbasak tatang. Ado na giti tarakan nyo kakaling. Ano tarakan tayo nga manok? Adalat tamulat nga natin. Iso nga, onda nagtatang, nanang. Agbiag tayo, basta lakit na sa lukag tayo. Agbiag to, pwede kiti awan, dagana nga sukayan na. Dakay to lagi din tatang, na medyo nalawat, daga tayo. Kabigatan na maron nemi na sakit man ti ulok na masapol nga enak asikasuan dagiti kalding. Impulos ko ida maron nemi ket napandan nag-arab iti pan nakaturod manon nemi ti daga nga tawid ko. Deta nga turod manon nemi ket syempre naaladan tapno saan nga makalusot dagiti kalding. Pagpintasan na manong tawan na hangkong iway-way nga igal-galot ida. At da pa nakatalida. So tipang tiliwak no kakadakwadan no at kursunada nga kumatang, ilako. No agkursunada akmat nga pumarti, naimas mo ti kilawan na karnet kalding. Kaya da ako na ti katangaan ti talon ko manon nemi nga garami ti makikita. Paring dalmas, masadag. Pare, Marco! Pare, kaslaplam-plam nung sakit di gag second crop ka. Narigat, pare. Akong puunan. Kita, barbaring napimpitas dun ti presyo ti Eric para ti second crop. Kaya pinapadasan ti second crop. Padasan mo kiti Baka anad na nga malugi Narigat magngarod nga awidan ti daw dito ayan tayo. Sa bagay, ilamot udi nga tudo nga ti pangnamnamaan. Tadarig iti kundawin no ka nga mas natutudo ti Nobyembre. Ti June kin July. Dapay bagyo na ti November. Una pare. Oray no adot na ganansya ang ganito laplipas nga apit. Dadangar ti problema pare. Nalugi ak. So nga makamadismaya matigastoy.
Ay, awan ti agas si Bambanog. Nga pali, pare, hamad lang nga dato ko, ha? Panagtalon mo. Mula, graep, ti panglakagam. Nagadot kalding mo. Ano sabi tinetib nga manok mo sa jay, likod ti balayo. Sa wala tasarda, iti panagbunga, nagiti mo alam nga tarong. Nga rin, pare, dadamot na. Nabintas nga tangay mulay, sakbay ti tatalon man eh. Sayang tinakatoyang yang nga mula, uno daga pare, no, santay nga ako. Kat mulam ti balatong. Sukar ti pampanunutek. Padasek mamat ti balatong. Mamula amin dito agad sinaksako mo ang balatong. Dito lang pati balatong talaga ti presyo na. Dado mo dagiti imported nga balatong nga mas name imas nga dagiti balatong tayo. Dito nga tinakamad ba di pare? Susabo. No apikit namin nga mapalubusan dagita nga produkto nga agkaputi sa bali nga pagilian nga mangdadael ka dagiti produkto. Tun ka nga tayo? Nga da presidente tayo nga mangisakit ka na tayo nga manalon. Nga bagbaga naman pare nga tikang runan nga saksakit dagiti tugaw nga presidente dagiti manalon. Gapot na tayo ti duri ti pagilian. Datayo ti pagapgapuan ti ipapaunag ti sangkailian. Han? Iba kadakis pare. No agimport ti pagilian tayo digiti bagas. Matay met ti presyo digiti bagas tayo. Isut gabon na nga nakalaklakat ti presyo ti irik. Ay, apo. Si Kamad kumpad, problemado ka. Di pa yung problema na kita awan talon na. Di pa yung problema na kita isang kasapulan, isang kaapuyan. Dito ito, hindi nga natalon tayo. Ay, apo, ya. Umat problema mo, may samat ng tikadandan nam nga anak yo. Ay, na. Umat problema klata. Sapo. Saan ka mapukawat din naman nama, pare Marco? Italagta kinapod Diyos ti amin. Numalugi ta ita. Alagat bumangon ti manen. Barbaring no makatsambata iti sumarunong panag-aapit. Kasta tanamitin tayo. Katap no saan nga masayang ti daga. Mulaan tayo. Kumporme ti mabalin tayo mula. Pinadas ko nga rod ti balatong manunay alaket umiskisa magmata. Edita napintas ti tubo manunay tinwarkiwak ko nga balatong sa idi agsabong dan. Idi agbunga dan manong. Kung nakanyak ni insa nga bakit ko. Lakay. Hamad lang nadya ka natanggal nga bukal ti balatong ti malako. Ano nga rod? Di kita medyo natangganan. Nakirkirin tayo nga kasla utong nga ilako. At kumatang, ay naimas na ita. Nung kasta nga bungsugan na bukal na, sakbay nga aggango. Naimas na ita. Padasan takid nga kwa, agnating ta, padasan ta takwa. At ang tupang nga rod na agtangkan, aman. Sige, agburas na nga rod intong bigat. Tainggan to ilako. Umuna nga pa nakaapit mi manunay mi adumat tinaglakwan ti asawa. Inornong ko. Eta, pangrugyak to nga nayunan. Mabrot matlang ti puunan. Siyempre nagpuuna nakbadmano. Muna-una ay pinatraktor ko. Mano ti per square meter rate iti traktor. Kaya kadwa, kimbata nga kinibukal ti balatong ngay mula. May katlo. Tapno di kasta kat na napintas ti tubo na. Nagusarak mo dati abuno. Nga hindi tatanda rin nagtubo. Winaragkawak mo ti abuno. So napintas ti tubo na manong nimi. Kaya kita mangrugin nga tumangkin, nagiti bunga. Tinugya akong tinagpapuras.
oras agad da makibulibul da manon nemi. Hindi masaksak, detan. Sukate mo, maalte bulibul, damaten sako. Ni akit medyo nawad-wad man. Ngayon bidi sa lutsudak manong nemi, no anot presyo ti per kilo, ti balatong, nakaw. Nakalaklak Manupay na kiti gumatang manong. Iti native nga balatong. Kasi lakay kayat na kiti imported, tanalamlamuyot ka no, kaya napudpudaw. Ay, apo, logilat ta. Daita ka manen. Nabiatad na mapataod. Imposible nga logi ka nga namin pinsan, Marco lakay. Agas lahat, ibang banong. Katuan, dinapiyan ng ti sa awang pulos. So, saan nga pang pukawan tinamnama? Gagangin deta, nga nasayang ti daga. Ganyan mom, baka babae di pa nagmulam ti balatong kata. Deta ti adad nga mang pataba. Ya, kalay dyan daga. So, makita mo, nakatakder ti balatong, nga pinatraktor mo, dinaigamar di kiti puon ti balatong iti daga. Nga agbaling nga, pataba. Ganagan na. Pinapata na kita yung nagsaksakan. Nga ukis ti balatong. O, naiwaras pa iti daga. Agad nga kasta. Mainayon nga pataba. Alawan. Ewan gayam. May dagiti anak mo, kabayatan nga ta kasi taltalon. Kaya may damaga. Kaya nagkakmat ita ati saksa nga 5 salop da nga balatong. Ay, susamo. Kita dyan kung mga petikanan siya ta. Ay, susapo ha. Di kita gaman. Tamaraman na dagiti anak mo, dagiti apo ko, manugang mo. Timulam nga balatong. Napiya ko mamat, may damat tumulong. Susapo. Tilamang namnama. Agberde jay manugang mo into bigat ket mangibagbagat kalding ore kano dua gatangan dalaki dia regalom kano matlatan na isusapo Diyos ko nabiya humamat no maumay ta padasen tag pastor iliwak lagit ket nga manugang ko nga umay nga kunan dadang tulungan kay man ngagpastor kada kiti kalding ta regaluan tagtuman to birthday ak no kunada di mayat kuma. Oh, napaka-aywan ka na kuwana. Napiapin na kiti apuko kiti naunang anak ta. Tapos na kuyugan nagno ka. Kasta nga wampasa na. Ay, biyag. Kasta lati biyag lakay. Habang umang-angis tayo, saan tayo mapukawon tinamnama. Iti sa meron nga panagtatalon manong nemi. Apo akit sinurot ko ti osto manong nemi. Barbaring ko no talaga. Nga mayat ti apit. Ken barbaring no mayat ton ti presyo ti iri. Nakapinpindas manong nemi ti panagdakkel dagiti pagay ko. O may problema ka dagiti ruot. Tagsipod ta. Dapat pagpatay ti ruot. Aw mambot problema ka dagiti peste manong nemi darapigsamat dagiti pagpatay ti peste. Umis-isimak manong nemi kamayatan nga buy-buyaek iti nakaberberde nga pagay. Sagsagawisyo pa hindi nga agawid. Kastoy man nakanayon lakay na pinagastakat saan kakit nga kamurarag. Tapay mayat pa nagtakal dagiti pagay ko. Pagay tayo bakit? Los. Ay, tang. Natubram. Matawag nga review. Final sabihin ito na bigat. Kita, mayata. Pasan dito, anong tutawanin no, may kamanukan to, tumanin nga paraglukat ti klase. Porcher kong tundang. Ay, si kapay lang tinakadanon ti porchi. Siya kapay lang tinagraduar ko na ayo, Ngayon lakay. May intulnog datay boyfriend na isuna. Anya? Limit ko na kadagang kaya ang hangkapay na makiboy-boyfriend. So nagbaling nga may sa kadagit inspirasyon ko ni Ruben tang
Inspirasyon. Sa akin kinagkuykuyog. O may nakaitultulnog. Nyat mo may bakapit no. Nagkapukay ti hotel. Wala na tatat. Saan kami akas kada kayo? Wala. Kading istoryayo. Kasta kumamit nga kayo ito makapagturpos kinanang. Ta panglawain ti dagad at tatang dalulo. Ang madlan sa baling ay malaan digit kakapsat ko nanang tatang. Saan madlan kanta kayo, di ba? Iso nga naman minsan sa inyo nga mabalaw. Ida, kasta kay mat. Wen, kasta kami mat. Ngam sa amin kumakayat. Nga tuladin nyo tikas tinapasamak ka na kami. Kaya po. Kasta lang biyag balakay. Barbarang no nilos ti kakaisuna nga mapagraduarta. Nilos ti burdak. Isunto iti hangronaan nga mangkita kadata. Kaya talaga mga napagkaapaan di kita anak ta. Nasinunto talaga tayong tawid. Iti tal-talo na mita. Agraman di turod. Ay. Kit no sinot interesado. Di iso. No sinot interesado kadakwadang ang talon. Di iso. Nadadua nga lalaki. Nga anak ta. Turi di adada pala ito. Mapilpilit na nga sumalog. No kasta nga panagraraib ka na panaggagapas. Tang. Gloss. Yan tangay na ibagayo mo di may panggap ti daga. Di man magmangig kong ibagbagay ni kahapsat ko. Equally divided. Anong equally divided ako na? Times 5. Ingem ko nakmat kadakwada. Kas buradag nga mga sikason ko datatang kininanang ito nagkapsot na ko na. Siya ko na. Iti totally nga aking kuka ti family house ko na. Ingem ko na naman. Family house is family house. Kung sikat buradag, masapul nga. Mangipatagdar kanto ti balayo. Iti asawam. Saan nga ta family house ko na. Sino nga tagyan di family house na awang kamtan? No mangipatagdar kami na balayo. Kita pagdidin na nunam nga ang kakabsat. Titunggal pamilya. Linuloko. Basta, siganton di makamot ti lotek ti balay ket nagbusuan ti lotek. Alawan, itatanabig sa kami pa ilang kininahanang yo. Mapagsasarita rin nga na siya at data. Problema pa yun, no? Mga nagkaapa kayo ito. Totally divided. Kasi nung araw ti pa nang divide mo. Di pasurvey mo. Samon to inagan ti tunggal may sa kadakwada. Kaya nagasta na. No asinot gumatang, gatangan na. Kaya di paggatwa, paglakwan, divided by 5. Dahil dedicate ko sa 1 insa. Sa ilakop ko mga rod. Kaya no awan ti gumatang ka na kita anak ta, di ilakot at sa bale. Tapos andan tumad lang ang interesado nga mga sukay, no, mga sikaso. Wen manong nemi nakadado ti problema digiti naganak. Tagas kada kami. Nangarunan no adda ti sang kabasit nga matawid digiti anak. Nangarunan no daga ti pagsasalitaan nga pagpipinatayan pag hindi digiti kakapsat ti may panggap ti daga. So ako na tatakabay lang nga ornusan ida. Nasapang ornusan mi idan. Tapos nastagat awan to ti pagririanda. Tunawang kami. Sa bagay ko nada manon nemi, no natayin ti tao, awanan ti bibiyang nabay, no natapaspasamak kalagi si bibiyang. Ngayon naragsak launay di kitaganak, na sumina dito'y lubong. No makita na, kan maparagnakan na, manon nemi, nga naragsak kan na urnos dagiti panawan ng anak, na urnos dagiti pamilya. Manong nemi nagtutuloy tinapintas nga pagay ko humis-isim at nagtiltilmon. Ano kas kasanulahin ko na aduntot maapit ko.
Ure nga tanong gagang ito lang ti presyo diri. Putakil laki ti paganansya. Hindi manggaputan manong nemi ngagtawa, tinalapsat nga pagay ko. Hindi bagamatan ti radyo manong nemi nga dadumteng nga napigsa nga pagyo. Diyos ko, manggaputan ngagdawa? Ado pa hindi kita nagdawa? Agbagyo? Na, apa ganyan na? Di ko makit agbagyo into no kwa. Into na pintasan, into na tumangkay ng tidawa. No muna manong name ito saan nga sinsinan nga bagyo, kapota super bagyo, signal number 4, idin manong name iti signal iti lugar. Sana ka makatal na. Anak ko, Marco, natalgad ba ti balay tayo kat? Ako mati problema ka nagiti kalding, tanatalgad ba ti linong da? Digiti manok, amo damat nga, isalapan di bagida. Digiti nga rin pagay ko, amo da daglingad. Awanin, bakit? Kapigsada nga agdawa, so may di ba nagbagyo na? Pilitek idi ti rumwar manong nemi kabayatan nga nakapigpig sa ti angin bumanisbes nga dapen di kiti maitayab nga kalba baka dapen manong nemi di kiti bubungan manong nemi nga naitayab at di kiti manarpaak nga sanga manong nemi di nakilakayo ti aglawlaw neranranapay nga rabii ti panagpigsa na manong kahit ko hindi ti rumwar kaya may gawid na nagidi-agida. Tang, papanan nyo tatang. Nakamigbig sa tibagyo. Nilokot nyo tiridaw, baka may durong kayo. Hanggang makaruwar. Nagidipagay ko. Kinaluray man makalanon ka sa jaya, kasalong nga maisalakan. Tatang kastala tibiyag, talagang nga dumteng di kastoy kalamidad. Sabi nga rin di ba nagdawa na, dapat sa sarbita tipagay ko. At sabi sa serbi natin nagpunak inut-utang ko. Paya ka sa tipiyag. Pay. Nalawagan manong nemi iditak sardingan di angin kan tulo. Awan turog kuman. Ngayon tinumuarak dito balay, manong nemi, dandani sa anak pagidbin, nga makaruar iti arubayan, kado na kiti naspak na sanga. Dagiti mo laming nga mangga, stamatan, kay Mito, Chico, dagiti mo lang may papaya, manong nemi, kan saba, natulid da amin. Pauna yun dito nga bagyo na. Hindi makaruwarak kitak taglawlaw manong nemi, hindi kiti narukop nga balbalay, hindi kiti karuba, itayab ti bubungan na. Napiya na kami manong nemi ta konkreto na lagda ti balay, ti family house. Kinitak na pag kinitan manong nemi, hindi kiti kalding, napintas ti imang da. Namuna kat kagura ti kalding, ti danum, tudo. O, ti problema, ti kiti manok-manok. Okay naman. Hindi mapana ko ni titaltalon, manong nemi, awanin sa serbi, na kiti pagay ko. Mas laklag bagtit ngagtabtabog ka. Kaya po, oo ni matin. Amok lang ko ma. Ang kabayatan ngagdawa na kiti pagay ko. Kadagbagyo di sa anak lang ko man nga nagtaltalon. Oo na yun. Naibagyon nga namin pinsan, tinagpunak, nakil nga nagpunak, awanin sa serbina. Isa nga bukil nga dawa, awan to kulos. Nga po linuglog manong nemi, iangin. Linuglog na, dagiti pagay. Sapo, kanyayat di basbasol ko, kanyayat basbasol, may tata kami pa iti matigdig na. Ure ko mamatagbagyo, no nalpas kuman ti panagkaapit. Talpas kuman,
Ay, po. Nagdanag digiti kabalay ko manong nimi. Tas sinakit launay tinakam ko tinapasama. Sana ka makakuti. Kas ladyak amo tumaddan manin. Sana ka makapangpangan takaslasaan nga sumrek titaraon kanya. Kakaasit ka sawak manong nimi nga mapanmang paspastor ka digiti kalding ko. Nga mangiserrek iti sakop tinaturod nga paset ti dagami. Iti ta mamagmangganan digiti ruot ket mabalinan nga agarap digiti kalding. Kagaasit ti asawak manong nemi. Agala ket ti kanen digiti duwa nga bakak. Idinto ti anak ko nga ni Los manong nemi. Umay nagkasarsalita. Tatang, hindi nagpapagunyan. Tatang, di ako maitulog ang madadahil ti panunot yo. Kastala ti biyag. Sa matag na nayon kat nga nadidigra kada kalamidad. Yung para kanyak kitag na nayon. Nagsasaruno. Tinapan nga tawan na lugihak, gabutan na lakat ti presyo, ti irig. Ita, 20, tinaganap ko. Namin pinsan, ngawanin ti puunak, kinututang ko pa. Panganak ti pagbayad ko. Di nakautangak. Dumteng ti panagbayad ko nga bulan, itong malpas ti panaggaapit. Ngayon nga ti apitan. Pangalak ti pagbayad ko. Nagpatulong tayo ka nagdi kapsat ko. Susapo. Sino kumat mabaling at tumulong ka na kwa na. Ininto tamang namnaman na pailahin ka na kami kininanang mo. Di maawatan na kayo nga tamot-an na nakautangan nyo. Takas diyaman tinagtungpalan ti pagay yun. Napi kumamat na nun nakasuratan. Nga nomadit apit kita baliwak to nga bayadan. Di kat kapilitan nga bayadag pangalaan. Di mangilaw ko kay kadagiti. Tarakin yung kalding. Manuntot mabati nga kalding. Indun mailakok. Ti balor, ti utang ko. Napilang napagbayad yun. Sarbiti agad kung kastoy matiyampo. Tsaklama mo no anya ti pasbasol ko iti Diyos. Tasyak pa ti matitigra kastoy tatang. Saan nyo nga papaluan ni Apo Diyos? Ano da nga makabasol kayo? Saan gamit lang na kayo katinadal ti bagay na? Ngayon siyak ti kang runaan na. Nagaunaak. May sambut kong napintas nga presyo ko na. Tayo muna nga nagdawa. Di kiti pagay ko. Di kiti tatumangay kat arig na di pa ng rugi. Awang pa iti gastos da. Isak nga ron nga nakadagtakil ti gastos ko. Napiya kadakwada. Tawang pa iti gastos na sakbay nga. Dimteng data nga bagyo. Sino pa iti. Apo na hindi kinamalas ko na yan talaga. Buwisit at sakit nga naipas nga dito lubong. Ay, kahit kung sapay ka din, timatayan. Ano na ko ngayon, tata? Oy, kahit ko pa yung timatayan. Ay, tatang. Tatang. Lawain niyo kung matagpanunot. Alam, Diyos ko, baka ito mapanuhit at pakamatay, ha? Tatang, saan? Saan, tatang? Hindi, nalugi at. At urayek nga humina ti presyo ti irik at dapat nga bimbaba. Itata, ta sinapak, tinagraap, tapno siya ti makauna, nga madaan ti irik, itinapintas to nga presyo ko na. Ayim,
Natsambahan naman nga kabayatan nga daw-daw at ipagay ko nga so panagbagyo na at napigsa. Paunay na kinamalas ko aya. Nangapapaot manong nemi nga nabaybay akti talon. Adamula, nagiti kaabay ko nga talon manong nemi idinto, tanakatoyang yang ti talon ko. Agbiag kidi nagiti kalding ko nga may wayway dita, nagkaruutan. Nakasladyahon kayat pa'y nasagidin ti daga manong nemi. Imbagbagaan madlata, nagiti anak ko, ti asawa. Inyot utangak manen manong nemi. Di pinagbayad ko ti utang ko. Bag, dadya nauding ng utangak kayat na nga ininot ng bayad. Narigiti kalding ko manong nemi ti ininot nga pinagbayad ko. Pagpintasan na manong. Ado nagiti kalding ko nga pangganakan kat no adda mailako. Adda aganak kakalding kat masukatan. Ay, talatibiyag ko. Unada kas talatibiyag. Una kas talatibiyag. Nagsasarunod ti malas. Numarin kasarita na ti asawak. Nakay. Awag ka din ti panggap mo. Ngagmula manin. Ano matimulak. Malugi ak tulain. Babayam lata. Agkaruota niya tal-talon. Ana, dito pangiwayawayan ta kadagiti kaldik, imbas nga mapanda di turod. May ibus mo ti da druot sa di turod, di tal-talon na, pangiwayawayan ta kadagiti kaldik. Kalding latan, asikasunta. Dandani, linawas nga daaga na. Pagpintasan na, singin. Di paaladam lahat ng arudan na di tal-talon, tayo dyan nga iyap. Diyan nga bulusan talatan nagiti kalding. Ay, sabat nga mabalin nga saan ko sublihan tagtalon. So nga rod, nga kunakin ton kaano nga rod. Padasim manan. Kada ti umanin nga pa nagtatalon. Ngimtimay nga pa nagtatalon manon nemi nakatoyang-yang latta ti daga. Kung nakarudin manong nemi baglakid din ta dalat ta dagiti kalding tapos latay iso ti mang sulsulnit iti anyaman na pagkurkurangan. Siyempre, gaputan na lawat ti panganan dagiti kalding. Nagagatmat nga agganak manong nemi dagiti babae. Gaputan na lawat pag-araban da manong nemi tadi maten masuksukay ti talon. Alisto da nga tumakay. Adoa, manon nemi, di kita umay krusunada nga kumatan. Napihapi di kaldik. Dasi kataglago kat sikat mangibaga di presyo. Ngam no irik, di mat gumatang ti mangibagat presyo. Loko-loko nga, sistema ti gobyerno. Diya kumangit aglakot mangibagat ti presyo. Paslat pa naglakot ti kaldik, hangat nga di aggatang. Gobyerno ti waggamang ti presyo. Nga di daan mo nga panunutin no pagagsayat na ita kaning manalon. Stupid din. Klase ng gobyerno. Nagtultuloy nga nakatuyang-yang manong nemi ti daga. Ti mataltalon, mamulmulaan kuma, ti palatong, no, pawang, laso na, kanda dumapay. Kalding di umad ado. Hindi, tatimay sa aldaw, manon nemi, at nakasasarita ti asawa. Sa, sinulay ta sa nga ili, na, pimasyar man dito, kaanakak, sino kaanakak? Rumor ka ngamin dito silad, hindi ka nagpupupuklat ta. Rimuarak mano. Hey, uncle, kumusta kayo? Sino ka
tayo na ya. Kaya ganda makalasa ni Uncle. Sino ka tayo? Noli. Ay, ni Lino. Noli. Ngunang nubaliktadong kit Lino. So, duwang anagan, nubaliktad kan saan kit Noli, sa bubaliktadin, Lino. Sige. O siya ganat ay inaunang anak ni Cayo Berto. Ready ko na yun. Ay, natayan na yan. Natayan. Napandamat nakilami iti ka. Egat kumusta nga dyan Isabela? Siya tangkel. Napinta sakit di biyag mo Mailiwag mo na sumarongkar dito Kaya gini kakabagyak ang kelis ang imayak. Lugan mo na ita. Unang baknang gano'n kasta. Madama ko na baknang. Medyo imasenso lang. Damang ko kinaanti kano unay rumrumwar dito balayo. Kapag sakit tinakim nyo kada di bagyo nga napigsan. Ay, tsak pakitabot na agad na. Tsak pakit kayo talaga kipinan. Nabaybayan nyo kano tatalo nyo. Ang nabaybayan na dyan na ipayamot para ka na kitikaldig. Ipasarnak mo na kail. Anana, ipasarnak mo dito taltanon. Mailiwag mo. Di ubingak dadak dito kita talaga panagigapas, panagraep, daduma pa, panagburas pa di balatong, daduma pa. Lalaki di pasyar ka. Nasihat man no ulit imay ka. Damno adda mangipas. Adda pamparan ni uncle mo nga rumor iti sila. Iyaw awak lang ng pakamatay. Uncle mat. Nagpindas nagbiag. Abay pakamatay kayo. Una nga nagsasarano. Nagiti kinamalas. Paraw. As talati biag uncle. Saan nga agtali na Ed nga na siya. Dumteng latamot ang agmadi. Dumteng ti panagmalas. Nagunada nga rin nga sila sugal. No saan kan nga magsugal. Hanggang maka-abroad. Apay nga rin kita talaga nga manugal kita adadamat nga may lumlumdat sugal no kasta nga gabrud da. Kaya no kan di diskarte. No talaga nga madiin. Di mo pa ipinadas manin. Pinadas ko man idi. Namin ano kayo nga nagmalas. Nagsaruno. Tikat pa nagsaruno na. Nagdakkel ti puka ko. Si utang akpay. Hasta la ti biyagang kail. Andi. Yung kami man, nalawan, tapag pag-isunto, mapalok ng kunto na ito pinartik na ito nga manok, amok kita magustong kahit. Ito, anti ko na. O, sige, anti. Kumain na ka. Di ba sardak man? Imbasyar ko nga rod manon na imi kaanakak. Iti nakatuyang-yang nga talon. Nga nagtubuan pa yan kinitilid da. Kita na sa halimatin ti klase ti taga na ito'y taltalon nyo, Uncle. Kasi saan sabat nga nasahayat para itipagay. Kaapay mat. Unang takas lang nagbalimatan nga sino kayo na tinagama ng nemi. At damatin pasurot ng darat. Hambatan nga totally nga pitak. Nagkapunan na kita. Dadi nga rod layo sa kunak. Ipig sa tidanom, tiladan natin nagkapon na kita nga taga. Kita nga rod kita karubang nga kwa. Talon kat mayat matlata. Diba dalaok na ka talaga kadarat. Saan nga napintas para tipagin ito yung Angel. Ano nga rod tinapintas? Kung kayo pa na dito ron? Uy. No kasta nga talunag na ito talo nito agad ija ko nga ipastor na ito kalding. Manon nga tawan nga saan yung kami nulaan. Balag, doa nga tawan na. Nagsabalit na tagana ng kail. At may isang ngasing ko nga imulam. Nga napigdala pintas ti presyo ita. Nga timulak ko ma. Palatong, mayat itan di bawang dito, kadalaso na. Tabako? Ayawan. Madidig kita. So nga rod, nagbalbalo ti nga, raman, kasasad ti daga. At danay laok, at mayat na ito
Padasam nga mula ni Tia, balingkoy. Balingkoy. Ada muna ka sumagmanong balingkoy di turod. Sila inyalad ko. Yung di matagpahot at kalat ka doon matigiti kalding. Tinatasyo ka din kay nangalat bagas na. Kalakalit no ka, napintas ni bagas na. Ililing tayo ka. Kadikitis na ito mga rod, anyo kinalkalin, awanin na, naruntong tigiti bagas na. Agbalbalo man nga saringit sa tuwa nagbagas. Salamat anyaman at balinggo dito, tao matigitay. Ako order. Tapos yung kel, di mamayanta. Tulungan ka nga magpunan. Napayanyat na sinaturo mo agriculture sa kakel. At na napintas mo't a farm ko sa Isabela. Malaksid nga mga opisina At nagatang ko nga daga nga nagbaling nga farm. Kaya napintas mo't ati apit ko. Amok nga, kitain noon niya ti klase ti taga noon niya napintas nga maimula. Baling ko yan, kel. Nanginat presyo di baling ko ita. Padasam ito tumapanda dyan daan. At dari ko siya magpanuagla ko. Hindi agad, nalakat ti presyo di baling hoy. Tagas lahawan tagdamag nga faktorya nga agprodukto di baling hoy. Yan, kamoteng kahoy ako nada. Hindi ko akit. 10 per kilo. Dapat 5 piso siya. Tika aduna. Dati presyo ti balinghoy 65 to 70 per kilo. Baka agsang agastupay, mas pagkarika. Depende di pintas. Di bagas na. Nagdakalan ako sa pagkarika. Natagsampay di balinghoy Baka may sa bukal kat may 1 kilo. No, ada pa may sa bukal kat 2 kilo. Di makabot ka nga dagos. Kasi ayat ka pahot mo rito. Mabitak lang kayo. Lang yung ko. Numayat ka. Kasano nga ron. Pati na dyan turod. Mulaan at balingkoy. Patraktor mo. Pa-level mo. Papanang pwede din ko nga ron. Agad mang-separate ka at paggananda. Sa may isa, mabalimad latang ipupuk mo digitikal din mo sa jelikod di balayo, angkel. Di pa mayam, mangpusgang gati mabaling tandanam nga mapanagalat kanenda, tayo dumanon di kanenda sa dyan. Mayroon ka digitikal din mo nga ruot lang. Kahit na pwede mandri kakaw. Baka daadad nga kahit daad de mortes. Kahit nang naroon na pa dito, ipil-ipil. Agmula kat damor, agmula kat ipil-ipil, iso di pakamu ka na kwada, iyalat mo jilikod di balayo. Tamabali mo mo't ng ibulos na kita kalding, no? Nalpasan ti harvest. Katabanda na kitip kagat balinghoy, ang mangilasing ka, iti imulam tumanin. Continuous na ita, mano nga bulan ti balinghoy. Inam nga bulan, mabalin Mamintua ka nga gapit, iti may sangatawan. Pangalan tangal ti may mula. Atot mahalad tanggal, sa ti makamo. Kasano nga tutulag tamaro. Siyak tagpunan. Agtrabaho tanga tuwa. Kagruran ka na kayo at mabati kayo. Makanan kayo. Nagkawit tanggal mabisin akon. Sa dito balayo nga pagtulagan dati amin. Siyak tagpunan, tayo pa nag-harvest, may kat punan sa Lubingay. Kit may ikan natin pa nakabagi ti daga. Okay. Sa Kalpasan na. Di kita na duwa pa yung expenses. Awon ti expenses na kayo. Natabamat. Hani nga naskan pa nga abunuan da ito. Ngim na pinpinas mo na numabuno. Ngim padasan tat maminsan nga hanta agabuno. Nataba. Ti daga. Amok noon niya ti klase ti daga. So nga orisantan nga agabuno. Di punan ta. Anak punan ta lang. Diyay bayad di kwa. Diyay paggatang ta diyay imaimula. Diyay pa nakatraktor na. Ken, diyay pa nakamula na.
Agayap na madatig mula. Ngayon masapol nga kabayatan ti ang panagmula at daat tapno may surok kadakwada. Masapol nga at dayo angkel. Sa nga kaskarira do mga agmulmul balingkoy nga gaasidigda. Dati makapag-iin na magtisal lang. Nabadasak mo din tinagmula di balingkoy barok. Ay, haan nagbabatog angkel. Kasan? No, kamtimulad to ay. Saan mong isaruno? Tabangir. Diyos basig na bangir nga urit titik kam. Saan mong tumalikan di bangirin? May isang urin o. May isang metro. Iti ba't itunggal may isang. Tamo manggel. Nag-iin na dayuda. Alalis tumot lang ti pa nag-spread di bagas da. Staya. Kaya ka lang. Nagbalay kita ka na ito. Baka kumanan siya at takalakil. Malipatam to pa nagpakamatay mo. No, agapit tanto. Naragsakan manunay ti asawa kasama tang ginilus. Hindi magkita dati ranyag ti rupa. Nang manangal daw kami kat inimas manunay ninuli iti nangan nga nagsida na nagkaldo ti tinola nga manok. Ito na nung itong panangiro kita, angkel. Kituwari kada gituhin na. Wan, kada gituhin, kalkalaingan na. Kasoy na, angkel. Mangtedak kang ka, mangibati akiti kwarta nga sa pulang o pagpata-traktor mo. Numatraktoren, maurit. Sino nga ito agurit? Di mga kakaragiti ada pagurit na. Tandanam, madamagam no mano. Iti perday na. Abag ison tumeten, into numayag, nagasaganan tumeten nga da routing nan, datay kayot balingkoy nga imo imula. Pag routinget, tapno di ka sakit alalis to. Saan tang orayang iti pa lang pa nakaedisunat pag routingan na. Pag routingan ka dagos. Tatang, imbaon ni Apo Diyos, nakasinsin, nuling ay may toy, tapno tulungan na kayo, tapno saan kayo mapupukawan tinamnama, tapno maikang kayo sa bali pa nga namnama. Panagkunak, masilsir matak nga talaga nga, agbalegi kayo. Gabutan ni Kasin Nuli, kita, amuna di kita araramiden na, gabutan radwar ng araw. Manong nemi anisto nga nairing pas, tikayat mi kininuli nga mapasama. Adoy di manong nemi, di kiti makagat katawa kada kami. Kaya po iti turod ting kapag mulaan di balinghoy. Pare, Marco, saan nga ditoy? Nagpaiso nga agtubo ang saan unay nga makapagbagas, taratanggan tadaga. Ore man pa sino kay sukay mo, tumanggan data at apitak nga ron. Baka saan mo to nga magabot, into naggabot ka. No, paaradom. Paaradom tapno magabot ka sila kamuti. Kahit kaduanan to di kita matukul nga bagas na. Awan siya serbi na. At daman dungger, di may isa nga bagas ti balingko, mapukaw ti presyo na. Magbaling nga rin check. Nakadado nga man nakadismayaman nung name. Ay, apo Aring Marco, bagagit addada dato yung pagpakamatayam to no, hamo maadad nga di maabrot. Bagag tinag to nga nagiti kalding mo, timangan ka nagiti kayo di balinghoy, namang kutkut ka nagiti, bagas di balingho, isudan to, ay apo. Kalding latang roda yun ti pagpunam, lag mo lang at balinghoy, tayo tunukuan, ibulos mo kalding mo ditan, tapos ito ka sakit, pagbiagad danto na mulam nga balingkoy. Kalpasan manong nemi tinem nga bulan, nagsublin ni Marco, siyak ni Marco, nagsublin ni Noli. Kel, nabalinin,
Pag ko nang mambalin, ay uray, saan ko pa nakita? Di baling ko yan, kailamok. Dakit pa siya rin Dakit rin. Hanyo pa pinadas. Nang kali, nang ala kami di baro. Madi malinta. Saan ko mga liglinta na, madi may lang malinta. Mo ito'y napindas nga no paglinta. Di bagas di baling ko yan, abutan na makatawan. Nagaras no pastor. Nga mabali ng ilako. Nagdrakal Kunada nga rod ko nga marigatan nga makali. No, nakaluklok kayo hindi. Nga rod takas la adadumot ng tadarat ng tadaga. Susawang nagwanak nga rod amok ti klase ti taga. Mabalin ng taga na basangkel. Ada kontak ko. Bagun nga umay gatang. Angkel, per kilo. Na naroon na makita danto ti pintas na. Imbagak ti 80 pesos per kilo. No. Kat manulag po ng tanggal. Dito nga kalawa na. Mano nga kilot ko na. Mano nga bagong ti umay. 10-wheeler ang kil. Mano nga 10-wheeler. Nga mo na. Baka talo. Kit numapno amin na. Kitamlangan di pa nagbagbagas ng angel nagpindas na ito kaadayo na, di ba? Nakawat-watiwat na ginibalinghoy nga di makil, awang pulos makaati pa. Di ba? Nalaing ka talaga, no? Ihapod Diyos tinalaing, angel. Aramatin na tayo lang, tapos pumintas di biyag tayo. Ngayon saan tayo liplipatan ni Apod Diyos, angel, ha? Numalpas ti apit, angel. Hamot to labas pa paliplipatan ti mapan agabuloy. Iti ka pamatyan nyo. Mangtad kan tumat at ipan nakabagi ni Apo Diyos. Ado di kiti kaslasaan nga mamati manong nemi idurugyan mintag harvest. Nangala kami kadagiti napipigsang agkabot manong nemi at a teknik na ti panagkabot nga insuro kata kami manong nemi ni Noli. At kumpas na. Nairot man nga madlaw mo manong namingim no yug-yug-yugam nga siyay. Wag-wag-wagam nga siyay. Lumuklokay nga lumuklokay. Dua manong nami ditong kalpuon. Timang yug-yug. Yug-yug-yug nga siyay. Aging ka nga lumukay ti daga. Aging ka nga intumaya. Gulpian na. Wow! Nagadubagas na. Titong kalpuon. Sa balin tumat manong nemi di kitay agikat mangisina ka dagito nga agikarga ka dagiti pagkargaan nga tiklis adan tumatan madawang nga kilo manong nemi dakila pagkiluan iti sidag ti lugan tiniklis manong nemi nagpintas awan ti makita nga ma-reject awan nakabimbintas. Anong nemi talo nga aldaw ng inarbes mi? Dahil nga kalawan. Mani po talas 6, aging ka na talas 6 maglaan. Sa akam lag break, manong nemi, may isang oras di pangaldaw, ken 30 minutes iti kada alas 10, ken alas 3, para iti panangalan ken panagmirian dati. Oy, manong nemi. Talo nga aldaw. Talumet nga 10-wheeler. Iti nagkargaan. Ket saan nga man dahil ti balinghoy ata. Napintas iti panagkapasat na. Awan dunor na. Sa adda pala darat. Injay bagi. Adda pala pasit darat. Tapno mang biyag. Ken mang protektar. Tapno agbaling nga fresh lat nga dumanon iti papanan na. Dumanong na hindi ka mas daw. Pare man ka, dil-dilawan na ka, hindi ka katawan, ka nagpindas magayam, mayat magayam. Ibagag mula kay batan di balinghoy, imbas ka bagay. Kaya depende ha, napadasan mo yung mata, ka nagpindas gayam ti presyo. Di kiti logik idi, kabsan. Namintalo nga naprot ko.
may salang harvest na ito. Kanan to lang ang rudeng kat ni. Matraktor manen. Kalpasan na. Mamulaan mat manen. Nagserbi pa ya, napintas si kiti kayo. Nagado na kiti imay. Di mawat ko na kumay. Ang mabaling nga dawat. Dapat ginatgatang mi. Ilako mi matawa basta at the praise yun na. Diba? Mailako amin, pangwartaan namin. Pati bulong manong name ita, di kiti rangaw na, kadada di kita umay aggatang. Tanaimas ka no, nga magitaan, ti rangaw, ti balinghoy. Kada kita dumapay nga kayo, ti balinghoy, manong name nga saan nga maala. Repetin mi, ngayon kam iyuper in tiwaig. Gagmayat nga, apunan, di kita lamas. Opo, kitam kadlang nga. Kahit di kita pananganam no ka na kita puun na, tangkin. Mayat pa nga pagsungrod. Nagmayat, nagrubrob. Pungal, wen, di pungal, di kita pungal na. Kaya't nangasawan amin manong kat magatang, mabaling nga pakinanodan. Bulong, diyan nangaw na, diya kayo na, diya pungal na, kang runanaw na, diya bagas na. Aking kamanong nemi, nga amin san dito ayami kita puro matan balinghoy di mula da. Dapat lang tayo di kita agraap tagkala. At damat di kita kundawin nga bumabati presyo ng basit lang pagbabaan na. Maabrut lat tamano. Tahanga na gastos tagmula ti balinghoy. Sana kas iti pagay nga permi nga agapuno ka. Nangin at bayad di kita apuno ka dahil kita insektisidyo. Kaya ti marketing manong name awang problema. Tanong daman pa nagbaba manong name ti presyo, basit lang. Kaya nung umato, takil. Manong name awanan di kiti tiyempo ng matisdismayaan na mapampanunod ko pa'y manong name dag suicide. Naragsak mo di kiti antak may manong name ta siyempre tultulungan mi ida. Nang narunan dagiti apu kumi ngagbasbasa. Ako nakadakwada no kasta nagtitipon kami. Na kayo nga po kumi kinilola yo, dumngig kayo. Halo? Napigsa kami pa ilang kinilola yo. Kayat mi timadan nga makita mo ti apu kumi tituod. Ngayon, masapol nagbasa kayo. Saan da kami nga tultuladen? Saan nyo nga tultuladen? Tigit naganak ka na kayo. Tuladin nyo ni Antiyo nga los. Ni Antiyo nga los, iso lang tinakanatuar, kadakwada nga kakabsan. Iso nga ta kayo amin nga po kami. Mano kaya amin? 15 kami amin lolo. 15. Agraduar kayo amin iti kolehyo. Masapol nga professional kayo amin. MD lipatan apok nga adagbati matlaing nga mangikaso. Wano ag-interes nagbarin nga agriculture. Tapos narigas na, kaya adad nga dumuras ti bihag na kiti manalon, na kiti farmers. Tapos narigas na kat saan nga maud-udi na kiti manalon. Well, lolo, no problem. Sige. Naragsak kamlao na yung kinilula yung agpakada nung as pagarigan ta. Sumkay ng tikapsot mi. Nung makita min to, nga naranyag, di masakbayan yung apo ko. Maging kakarig ito, manong namikit na bigsakang pailaing ng kasawa. No, pagtawin ako nito 83, idinto ta 81 met ni insang asawa. Mapangkampailaing dita, tal-talong. Ngagmula di balingkoy, ngagpastor, manong nami, kadigiti talagan mo nga kalding. When, nalpasan ti kasuratan, nga kas pagarigan to, no, to sumina kami, titawid, titunggal, may sa kadagiti 5 nga. No, imbagak idi nga saan, nga ti family house, kat isunto, ti pagyanan ni Los, ngam saan, tanda kamot palaeng, tanda kiti apu kuming, may nagyan ka na kami, at nadagat kadwami, kaya nanda makasursul kadakwada, para iti pa nag-interest da, iti talon. Nadandamit lang manong nami iti balay ni Luz kente manugang mi
Accountancy, wano may isang accountant ni Los, idinto ta, engineer ta asawa na. Kani, nadamot na po kami katakuwada. Bale, 17 di po kami. Nabigsakan pa ilang. Kinasayat kami kay digdi tao. Nangro na kadagidag kasapulan ti pang emergency, damat na kadeposito nga kwartami ti bangko, na pang emergency. Kadagiti anak mi, digiti apo ko mi, ken kastamatan, digiti kakabagyan mi, nagpatulong kadaka. Nagtultuloy, digiti kalding, nagtultuloy mata, ti panagharvest mi, ken panagmula mi ti balingkoy. Pinapudno naman ng mi, kabalingkoyanen, dito'y lugar mi, sinakop ti talo nga barangay. Di kataltalo na nga pagmulmula mi iti pagay, kaduanan ti balingkoy. Nanginaitan ti presyo di balingkoy ti agdamamano. Nagbalinan nga 90. Nadami na ti faktorya manon nemi nga talagang kasapulan. Kadyak lamon no anya talagang pangusaranda. I-export na pa ikid din Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, manong kunaklatan, naman pa inauna nga amang imtisika, nga na ita na iwarawam nga awag mi kanya. Kakanawin ang buiboy ka dito, nga programa, kaya taawisak nga ron, isot ka po na tuyak malita. Kaya thank you, iti laing mo nga ng urnos, kalpasan nga nag-indit, na dadkang ka di Italiana, kaniting ka pa nagsalutsut, kadagiti kinayat mo, nga sinalutsut nga nakmet sinong bata. Tapos kumatandamat na ibatik nga andan, liliwakin pagsabi nga tibiyag. Nagitikas kanyak nga lumalakay, kanagiti mabukit, saan kayo mapukawan tinamnama. Yaman tayo, tamadanon tikas tayo nga edad nga napigsa tayo. Takas tala tibiyag. Adda pa nakapahay, adda balay. Ay daw dawat na kinapod Diyos, nga ad-ado kuma, tibalay, ngem ti pa nakapahay. Tuyag yaman nga rod nga pagaya mo, Marco. Thank you, Manong Marco. O, yalawin lang.